Haga jingle kai parlok hapdeng ke El Salvador Persia ke Peru. Aba pai shagre ke jingle kai ke Peru kala Khur ke nam job haden bagalala bat belim ke El Salvador dai shigul lanon. Baria ke shigul jang ke Peru la yawan tap. Haga minit ke bakat nyau lengbau Flores. Haga wepar ke jingle kai parlok hapdeng ke Colombia Persia ke Bolivia. Haga ke jingle kai ke Colombia kala Khur ke nam job haden bagalala bat belim sup ke Bolivia Haduh lain lanon. Barhagan ke jingle kai urang le kai beken sai jongko klub Liverpool Luis Diaz uli oben tap shigul naga menta ke Colombia. Haga jingle kai MLS hapdeng ke Philadelphia Persia ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami. Hynrei hagan ke jingle kai ke rang le kai beken sai jongka Inter Miami ke Clemson bat ke Kynhun. Aba pai shagan ke jingle kai ke Philadelphia kalio shwa ben penki jar nengkong tang haga minit ke balai. Hynrei day haga kelamit kata haga minit ke basau punyau ke Inter Miami kalio ben tap ke gul penya kai lengbau Grasel. Pada haga ke jingle kai ke Inter Miami ke ha penile kai tang kendai ngut aden ba arngut ki player ke jongka kilio priang Iaka red card kata haga minit ke ban riu peu pra bat haga minit ke pra peu sau. Hynrei watla ke Inter Miami ke yele kai tang kendai ngut kalio biang ban tap ke gul pentam ashwa ban kut ke jingle kai lengbau Afonso kata haga minit ke kendai peu plus sau. Badai lama kena ke shigol la pelong ya ke Inter Miami bahkan penlim ya ke Philadelphia da arla ka way. Baleng bahkan ke jing job ke Inter Miami kana pat ya ke kerdan ke benengkong hakami ya ke point.